Lamine Yamal qapıya zərbə və gol! 18 yaşlı Barcelona'nın əfsanəsi. 18 yaşı var Ece'den. Ha tanrım sana ta. Ha gelip nerede? Tanıyan Lamine Yamal. Oyun çıkardın. Ya futbolcu da. Ha. Lamine Yamal Barcelona'da oynayaraq bu il 4 milyard kazanç kazandı. Tamam sana. Ata pul ver onu alalım. Ata pul ver bunu alalım. Oyun çıkardın. Adam ismi ata. Lamine Yamal ailəsindən heç pul istəmir. Daja ailəsinə pul verir. Gördün? Vardı da çünkü adam. Bak çıkırmayın üstüme. Lamine Yamal hələ hər səhər çıxanda zibilləri atır evdən. Ay maşallah. Ay Lamine Yamal. Eşk olsun Lamine Yamal'a. Ne verdiler? Bir tane zibil attıramadım ben sana. Lamine Yamal axşam uşaqlarla çay içəyə getmir. Ancaq işləyir, pul qazanmalıdır bilet. Gördün mü? Disiplini gördün sen. Ha? 18 yaşı var. Sen Lamine Yamal. Və bəli dostlar, növbəti xəbərlərə keçirik. Deməli, Microsoft'un milyarderi 54 yaşlı Bill Gates oğluna Bugatti aldı. Sıkılmış geç açım abi. 54 yaşı var. Gördün Lamine Yamal'ı. Lamine Yamal! Gördün.